Ukuqala kwami ukuthi ngize ngilapha abantu, I have a very beautiful story ngalokho ngoba ngathi ngelinye ilanga ngisebenza ngabe umuntu ongathi manje abantu engisebenzisana nabo engathi mhlawumbe sokukhona isichithe esikhona engathi manje angisathandeki nayo yonke leyo nto. Ngahamba ngayothenga amakhambi okuzihlambulula. Kodwa kwaba khona into eyathi angithenga amakhambi abemaningi yabo. Mengithenga lawo makhambi abemaningi ngafisa ukuthi ngidonate imithi kubantu. Okay. Yazi leyo nto leyo mina bengivele ngikhuliswe uma owehlezi ethatha izinto zakudala ephisana ngazo, but ngathi mina ngisafisa ukushare lolwazi lolu kwabantu yabo, ngoba vele ngase ngibona ukuthi nasemsebenzini izinto zami ayisahamba ngohlela, but ngoba ngangifuna ukuzicleana mina bese ngiyaphisana ngemithi. I think ijourney yami yaqala lapho ukuthi abantu baqale babone ukuthi TikTok mengisho ukuthi uzani izothatha umuthi ngingaphandle police station ngiphethe umuthi okanje nokanje nokanje, uzani nizowuthatha mahhala. Ngathi ngumuthi ka4000, uyazi umuthi engiyithebeni lapha komarket umuthi ukuthi ubamningi uqhama ngoplastic abahlanganisela kwagcwala. So lokho kugcwala lokho ikona okwakwazi ukuthi kungilethela abantu ukuthi beze bazothola usizo, kanti labo bantu njobe bezothola usizo kumina bazothatha nezinamba zami sengenzela ukuthi phela nangelinye inamba kukhona abakufunayo sikwazi ukuthi siqhumane. Kanti njengoba ngithatha izinamba sekuzoba khona ama testimony azothunyelwa kumina ngefoni. Ila khona yaqala khona indaba yami yokuthi ke ngibizwe ngenyanga yama testimony. Nina benkashana kaMenzi yaphuza umlazanga ngemva nina bendlondle noPhapha ekhanda enhla nasezantsi ezifundazweni zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika. Sibingelele njengenjwayelo ke le Black Life TV igama lohlelo impande ezama Afrika, kanti igama lami Kingsichaka ngolapha kaluqa. Ngibingelele ngithobeka kakhulu, ngithemba ukuthi abantu bayaphila bayaqhubeka futhi bayalike abasubscriber kulomndeni wethu okhulu usuku nosuku. Ngiyazi ukuthi kuba khona kwethu kini kuyisizo kakhulu, sinilethela izinto ekwazi ukunisiza, ekwazi ukunikhuphula, ekwazi ukunibeka la nifuna ukuba khona empilweni. Kodwa ke asike nodabeni ke namhlanje njengoba nazi ukuthi hlala sibe nabelaphi bendabuko esikhuluma nabo ngezinto ezahlukahlukene, sizwe umsebenzi wabo nokuhamba kwabo nje ukuthi bahamba bafika. Kodwa ke lo esinayo namhlanje ngoba kokuqala nimbona sizoxoxa ngaye nje sizwe ukuthi ungubani uvelaphi, mhlawumbe abanye beni seke basizakala nje kuye singeke sazi ngoba umhlaba mncane. Asibingelele bhuti. Thokoza khehla lami right. Sikhona njani nini? Hayi nami ngiyancenga mfowethu. Mhlawumbe ke lapha ekhaya abantu ke mabeboka ubuso bami bakujwayela. Obakho ngeke ngithi abakujwayela ngoba ubuye usebenze nabantu. Kodwa ke awusethule kubalandeli bethu beBlack Life ubani lo? Igama mina ngumcebo ngwakaNgcobo. Igama ke engilisebenzisa kakhulu ku TikTok umcebo umfana kagogo ngoba ngikhuliswe isalukazi. Isalukazi ekuyisona futhi ke esangitshengisa lendlela engihamba kuyo namhlanje. Isalukazi sasiphiwe ngendlela yokuthi besikwazi ukukhulekela abantu bathola ukuphila, bakwazi ukuthola indlela yokubayisa phambili. Isalukazi sami ke bekuwumuntu kakhulukazi othi mekhulekela abantu bekhulekela nezingane futhi uthola ukuthi izingane mhlawumbe mezi ibridge eswini ubekwazi ukuthi ayikhulekele iguquke ingane ime ngendlela bese ayahamba yobeletha umuntu. Futhi nakhona ubekwazi ukuthi mhlawumbe umuntu uneyinkinga nawe empilweni besebenzisa kakhulukazi ichibi. Mesebenzisa ichibi asebenzise nomlotha. Sizothi mhlawumbe mase sikhuluma ngichaza ukuthi ke iziwasho zakuqala zasemandulo zayikhandwa kanjani. Yini namhlanje abantu abaningi besebenzisa umlotha wamandiya. Mfowethu ngoba ke sisazokhuluma sisazoxoxa kodwa ke ake sithole emuva ukuthi njengoba ukhuluma ngogogo nje kukuphi ekhaya la ukhulela khona? Mina ngakhula uqala kwami nje ukuthi ngazalwa eNtuzuma. Ngathi mengisuka eNtuzuma ngenxa ukuthi umana wayesethola umsebenzi eGoli, sasuka sahamba saye eGoli. Mengifika eGoli umasho uthi wasebona ukuthi ke umuntu ofuna ukuzoshada ngala eThekwini bese wangithatha ke wangisa kuphi, wangisa kubo kaBaba. Ila khona ke ngihlangabezana nobani, ngihlangabezana nogogo uma kaBaba.
Alright, so omunye umuntu mhlawumbe nje wabusha ukuthi ukhulele eNtuzuma nendawo la baningi abantu abakwaziyo. Abanye bayakwazi umncane, abanye bayakwazi usumdala usumngaka, abanye bavele bakubona nje usuvumbuka kanje. Mhlawumbe usithathe back ukuthi mhlawumbe eqaleni kwakho ukufunda, ekukhuleni kwakho iyona nto leyo obufisa ukuba yiyona noma ivuke esikhaleni. Kuqalephi kuze kufike la usukhona njengamanje? Ngingeke ngize ngimenshine kakhulu izikole yabo, but nje ngafika ngahlala kwaMashu. Ngaba umuntu ofundayo e-primary, ngafunda high school. Bengine sifiso kakhulukazi sokuthi ke ngibe umuntu oshuthayo. Okay. So mengishutha bengishutha ngalendlela leyo ukuthi ke ngisho nasesikoleni mokukhona ama fights bengibamba nje ifoni ngishuthe bese emva lokho khona lama app la okuhlanganisa ngihlanganise ngikhiphe into nami ezongijabulisa kanti kuzohamba bese ngiqeda isikole ngihamba ngiyofundela iphotography. Mengiqeda ukufunda iphotography ngangena kwi-film and television. Hlanhla leyo ngoba uNkulunkulu ubeyihlelile indlela yami ngase ngingena ke kulezi zomkhakha lezo u-TV behind the scenes. Ngashuthela isibaya, ngashuthela isithembiso, ngashuthela futhi The Queen. Ngashutha nje amanye futhi amalentuzana amanye amalentuzana kuMzansi Magic yabo. Kakhulukazi bengisebenzisana khona nje omunye mfowethu wakuthiwa uZino, kwakhona omunye futhi wakuthiwa uTsepo yabo. Sengenzela kulabo ababukayo mhlawumbe abathi abangazi mhlawumbe bahamba refer kulabo bantu labo ukuze bezobona ukuthi kwenzeka kanjani. Umuntu ovumbukayo. But ke kodwa ke impilo ke ngesinye isikhathi ikuhlasele kahle ikuhlasele nakabi. Yayizinto engishoyo. So imihlasela kabi ubuye ukhumbule imvelaphi yakho, ukhumbule ukuthi wafundiswa ini ukuze uzoyikhipha ehlazweni. So mina kwakuthi mokuhamba kahle emafilimini kuphinde kube ngathi kuyabheda, ubone kube ngathi impilo yakho ifika ngathi yanyuka bese yashabalala. Shuthi kahle ngathi mhlawumbe ngangiba spiritually attacked ngaleso sikhathi. Kwahamba ngawa ekutheni ngisebenza imali entuzaneni, kanti sokuyisona isikhathi sokuthi mhlawumbe ngihambe ngize ngibuyele endleleni engafundiswa ngayo. Mhlawumbe mengingase ngikuthulele ngendlela engafundiswa ngayo. Ugogo njengoba tengisasho ekuqaleni ukuthi ugogo bewumuntu olaphayo. Ugogo ubethimelapha sokele engina9 engithanda ngoba ngangumuntu ongafuni ukuzula ngenxa yokuthi ngiqhamuka kuphi, ngiqhamuka eGoli and nakhona ngakabaza abantu. So in order ukuthi ke mhlawumbe ngiyikhiphe busy ube umuntu othi hamba uphakela izinkukhu. Sasiney'nkukhu sinelentuzana sinehhoko. So ngihambe ngiyophakela izinkukhu, ngiphakela izinja yabo. Kwahamba ugogo wathi hamba uthatha imithi ngoba kufika abantu yabo. Mebekufika abantu wathi hamba uthatha imithi ufike uzohlanganisa u-A no-B no-C yabo. Ngihlanganise lowo muthi loyo aphinde futhi athi ngiwuneke futhi omunye awabize ngamagama amakhambi nayo yonke leyo. Shuthi ke ngaba umuntu ke ekugcineni osewazi amakhambi athize. Kodwa ke ngokukhula ugogo naye waseba umuntu ongasakwazi ukuzigibelela emakethe ngoba amakhambi amaningi ayithengwa kuphi emakethe la ngase noma iBrea noma ini. So ngase ngithi mase ngifunda ugrade 8 ngingaba umuntu ke obhalelwayo ngoba nganginalo ukuthi phela ngifunde ezikoleni zabelungu ezinye izinto ngangakwazi ukuzipronounce kahle. So ngangikhipha nje iphepha ngibhalelwe kwaya ngeminyaka ngibhalelwe izinto ngagcina sengikwazi ukuzibiza ngamagama ngaphandle ukufunda phansi. Kodwa ke ekuhambeni kwami kanjalo ngase ngibe umuntu oba curious ngoba phela impilo nawe iyahluka ekutheni nawe experienceani ngokukhula. So kunama challenges owabonayo empilweni ofisayo ukuthi yazi ukuthini othi ngike ngibone ukuthi lento ngakwazi yini ukuthi ngixazulule ngaleli khambi leli engizolifunda namhlanje. Bese ngiyabuza ke mhlawumbe nakwamanye amagedla ukuthi ke yini ihlanganiswa kanjani. So ngase ngazi ke kabanzi ngamanye amakhambi ayengangafundiswanga ugogo. Kodwa ke ekulapheni kwami khona amakhambi engiwakhiphayo kulapha abantu. Mhlawumbe ngizokhipha isilwane, ngizokhipha ichitho yabo. Mhlawumbe nakhona ngikhanda imbiza yokuthi ke mfuthi umuntu ageze isinye, mhlawumbe ma determinateile noma mhlawumbe unelumbu yabo. Ngase ngibe umuntu ke oba curious ngezothando. Lezo ezothando ke izona ke ezingenze ngaba umuntu ke
owaziwayo ngalendlela engaziwa ngayo namhlanje. Alright, ukuthi labantu esisebenza ngabo abalapha kwi-channel yethu ababuka njengamanje abantu abathi njalo uma bebona umelaphi bathi hayi lo wahlulwa isikole noma wahlulwa umsebenzi wanqena ukusebenza wabonda ahambe holapha. That is why ngifuna ukuthi ngi-understand ngejourney yakho qala before sikhulume siye phambili. Ukuthi ngi-understand. So now usulana-ke emkhakheni usuyasebenza nogogo akasekho sekuwuwe nezinto ey'fundiswe ugogo nezinto osuzazi ngokwakho-ke manje. Yini le uyibiza ngobizo noma uyibiza ngento ogqugquzelwe ukubona ugogo eyenza wafuna abantu bengasali idengwane wasungena esikhaleni? Iyini uma ungahle uyichaze? Ngiyawuthanda lo mbuzo wakho ngoba ngiyacabanga ukuthi wona futhi ozonikeza abantu incazelo eclear ngami. Mina kahle kahle ngeke ngize ngisho ukuthi ngiyisangoma. Ngeke ngize ngisho ukuthi mhlawumbe ngumprofeti. Ngigedla ngoba ngafunda ukugqula imithi ngisamncane. So umuntu oyigedla umuntu oyiherbalist mengizwe mhlawumbe ngizokubeka ngesingisi. So umuntu oyigedla umuntu okwazi ukuhlanganisa amakhambi ngenxa yokuthi nganikezwa ubuhlakani ngamakhambi ngisamncane ngakwazi ukuhlanganisa amakhambi. Yes, bengingafisi ukuthi abantu bangibone ngalendlela engiyiyona namhlanje ngoba bekuyinto ade ngiyifihla even nase high school bengabatshengisa abantu ukuthi ngazi ini yabo lonto le ngoba bengibuka ukuthi benginehlazo ukuthi mhlawumbe lento abantu bangayibuka njengobuthakathi abantu bangayibuka noma kanjani but ngenxa yokuthi ke mfowethu impilo njengoba ade ngishile ekuqaleni ukuthi ikihlasele ngobubi ikihlasele ngokuhle. Ukuqala kwami ukuthi ngize ngilapha abantu I have a very beautiful story ngalokho ngoba ngathi ngelinye ilanga ngisebenza ngabe umuntu ongathi manje abantu engisebenzisana nabo engathi mhlawumbe sokukhona isichithe esikhona engathi manje angisathandeki nayo yonke leyo ngahamba ngayothenga amakhambi okuzihlambulula kodwa kwaba khona into eyathi angithenga amakhambi abemaningi yabo mengithenga lawo makhambi abemaningi ngafisa ukuthi ngidonate imithi kubantu. Okay. Yazi leyo nto leyo mina bengivele ngikhuliswe uma owehlezi ethatha izinto zakudala ephisana ngazo but ngathi mina ngisafisa ukushare lolwazi lolu kwabantu yabo ngoba vele ngase ngibona ukuthi nasemsebenzini izinto zami ayisahambi ngohlela but ngoba ngangifuna ukuzicleana mina bese ngiyaphisana ngemithi. I think ijourney yami yaqala lapho ukuthi abantu baqale babone ukuthi TikTok mengisho ukuthi uzani izothatha umuthi ngingaphandle police station ngiphethe umuthi okanje nokanje nokanje uzani nizowuthatha mahhala ngathi ngumuthi ka4000 uyazi umuthi engiyithebeni lapha komarket umuthi ukuthi ubamningi uqhama ngoplastic abahlanganisela kwagcwala. So lokho kugcwala lokho ikona okwakwazi ukuthi kungilethela abantu ukuthi beze bazothola usizo kanti labo bantu njobe bezothola usizo kumina bazothatha nezinamba zami sengenzela ukuthi phela nangelinye lami ukukhona abakufunayo sikwazi ukuthi sixhumane kanti njengoba ngithatha izinamba sekuzoba khona ama testimony azothunyelwa kumina ngefoni. Ila khona yaqala khona indaba yami yokuthi ke ngibizwe ngenyanga yama testimony ngenxa yokuthi abantu bathole usizo ngamakhambi engangibanikeza eqaleni. Ngenye indlela wena owakhuhamba akufani nokwabanye uqale wena wathi ukuze abantu bakuthembe bakwazi uqala ubanikeza lento uba beze ngezifo zabo ezahlukahlukene banikeze mahhala kungekho mali. Basinda abantu besebeza kuwena then mase sebebona sebedinga usizo bazokushayela ke nexhumane futhi ngokunye. Ngeke ngize ngisho ukuthi kwaba kanjalo yabo kwakuyinto eyaqhamuka angazi ukuthi yaqhamuka kanjani ngoba phela nami kwangayona into engangiplanele ngoba ngangifuna ukuyozigeza mina kodwa kwaba ukuthi ngithenga amakhambi abamaningi ngase ngiphisana ngalawa amanye kanti sengizokwazi ukuthi ngisize abanye abantu kodwa ke ekuhambeni kwesikhathi ngeke ngize ngiqamba amanga kwaba khona amaphupho engaba nawo yabo nje kakhulukazi uthola ukuthi ngizophupha ngaphansi kwamanzi ngikwazi ukuphefumula and futhi nakhona mengiqala ukuphupha lelo phupho kwakuyiphupho hayi ukuthi mhlawumbe ngangisemfuleni sasingathi siyabhukuda endaweni engathi yi-swimming pool engathi futhi nakhona kunamabhilidi akhanyayo next thing ngoba mina ngikwazi ukubhukuda ngavele ngagwiliza ngayitshela ukuthi ngiyashona lapho kulelo phupho kanti njengoba ngishona ngiyaphansi futhi nakhona ngase ngikwazi ukuhamba phansi kule pool ngiyaphefumula sengiyababona abantu ade ngibhukuda nabo bayahamba bale but manje sengathi sengikomunye umhlaba manje nami ngiyakwazi ukuphefumula la ngiyakwazi ukuthi ke futhi nakhona ngibuke ngaphansi kwamehlo ngaphansi kwamanzi amehlo amangabe buhlungu yabo ngaqala ngaba namaphupho ke manje ke abantu besifazane
yabo nje khona esinye isalukazi engasazi Yeah. esasingathi sine interpreter futhi lo muntu oyi-interpreter ukhuluma isiZulu njengami nalesalukazi sikhuluma isiZulu kodwa yonke into ekumele ngiyisho mina kulesalukazi ngathi ngaqala idlule kulo muntu wesilisa kuqala bese ngolokho ke akhuluma kodwa manje siya understandana kodwa angikwazi ukuthi ngisho into mina ngiyitshele lesalukazi njalo mengitshela lesalukazi ngedlule kulo so angayi understand lento kwangathi futhi nakhona njengoba ngize lapho kulawo manzi ngiyaguqiswa ngingeniswa uhalf umzimba wami ungaphandle engathi ngiguqele sona lesalukazi sengathi siyangibusisa kodwa asingithinti amagamaso iwona ngathi ayisibusiso kumina emva lokho wasesengitshela ke lo baba wathi ke sesiqedile ngicela ukuthi uhambe uyoma lapha kwi-queue engani njengoba sikwi-queue kukhona nabanye futhi nakhona abalindele ukuthi badlule baye kulesalukazi lesi izinto engisho but into engayithanda kakhulu ngalolu hambo lolu ngabona impilo yami ishintsha kakhulukazi mengiphupha esami isalukazi ngisibona ngoba ngangihlezi ngitshela ukuthi mengiqala lo hambo mhlambe khona la amaphutha engiwenzayo khona noma yabo kodwa ngangazi yes yabo so ngangazi ukuthi ngelinye ilanga ugogo uyofika kumina ngephupha ngoba ngasikhathi esaphila emhlabeni uwasho wathi kumina ngicebo ngiyoba idlozi kuwena ngiphila ngiyoba idlozi kuwena noma ngasekho so ngokusho njalo ngangazi ukuthi ugogo ngelinye ilanga uyoba khona indlela ayoyiveza ngayo kumina so ugogo ngelinye ilanga ngimphupha engathi uyangivulela isicapha mengivulela isicapha engathi sekhaya la ngakhulela khona sidlula ngasekitchen mengidlula ngasekitchen before ngize ngene siye kude kakhulu engathi ke kunamakhehla ahleli la lamakhehla adlulile ku10 and ampunga nje aneyintshebe nje ezimhlophe lamakhehla lawa mesuka lapho angibuke bese emva lokho ugogo athi ke uyena ke lo mfana ade ngikhuluma ngaye engathi ungibambela ini engathi ungibambela umcimbi ukuthi ngathi ke manje ke uzongintroduce kulamakhehla lawa so mina leyo nto leyo ngayithatha ngokuthi ke isalukazi kungenzeka ukuthi ke as much as umprofeti edilila awazi amakhambi ubesengidluliselela kwabantu abamkatshubovu ngokomoya yabo abangintroducer kwini ungintroducer kule ndlela engihamba ngayo ngoba angifuni uqamba amanga yabo njengoba ngisebenza ngiyenza effortless lento le abantu bayakwazi ukusizakala bathole ama testimony bangilethela ama testimony ingakho futhi nakhona ngine trust nakwabanye abantu mfethu ngoba asigcina ukukhuluma nawe sazokhuluma kodwa angikwazi ukukudedela ngakubuza ngalento ngoba thina la sidila nabantu abathi ngathwala nginesithwalo nginane mhlawumbe umuntu ofuna uku-understanda kahle wena ukuthi usebenza kanjani ukhona lezi zinto zokuthwala ngiyazi sazokhuluma ngakho kakhulu kodwa ukusbriefa kancane nje ukuthi uhamba ufike phi la kulapheni kwakho basiza ndlela abantu alright ukuthwala ngihlezi ngizwa ukukhulunywa ngakho ekukhuleni kwami ngaza ngambona ugogo ethinta amakhamba amnyama and futhi nakhona bengavamisile ukuthi ngibe umuntu ohamba abantu mengixakekile ngoba bukhona amakhambi engangikwazi ayikwazi ukumtaphuna ngisuse kuleyo ndlela so if sizokhuluma ngomuthi omnyama anginalo ulwazi oludeep ngalo ngoba ngihlezi ngizokuthiwa ukuthwala kunobumnyama okukhona okwenzakalayo so mina mhlambe ke if ukuthi indlela engangenza ngayo ngokufundiswa kwami ukuthi kuukuthwala kusho ukuthi kuukuthwala okuhle ngoba ngangijwayele ukuya mina empophomeni indlela engafundiswa ngayo ngoba ugogo wethi amanzi ahambayo uma uyonikela kuwona into zakho ziyohlezi zihamba ufike wenza into engathi itiyana lapho ubeke konke idalwa zakho angithi uyazi ukuthi idalwa o introducewa kuzona idalwa mhlambe ezilandela isalukazi o esizoba mhlambe ugogo nje bezoshona namhlanje usezoba isidalwa sakho kuba khona olandela ugogo yayizinto engishoyo osemva ophambili kunogogo so yizona idalwa eziseduze kwakho lezi abanye nabanye uzotshelwa ngabo but idalwa ozozibiza kakhulukazi ilezi idalwa ezila eduze kwakho so ngasebenzisa amagama lezo idalwa lezo mengiyonikela ngicela inhlanhla nazo zonke lo kwangekho lula ngoba ngesinye isikhathi nganginokuphuma ngihambe ngisuke empophomeni kube ngathi ngeke kwenzeke lutho kodwa ngiyethemba nanokukholelwa futhi ezintweni engafundiswa zona ngendlela engafundiswa ngayo kwabo ukuthi ke impilo yami ngiyibone iguquka futhi kwangaba umlingo ngoba idlozi liyancengwa lifana njengengane encane ngalincenga ngagcina sengibona ngagcina ngikubona ukukhanya yes as much as ngibonakala engathi ngu cheese boy
but uNkulunkulu wangisiza ukuthi ngibe fortunate ukuthi ngibe nomuntu oyazi umlando wasemandulo. Eish, suthi ukuba khona kagogo kuwena kwaba usizo kakhulu kulento oyiyona namhlanje. Angifuni uqamba amanga, yonke into enginayo ekhehla lami namhlanje nginayo ngaphandle kwe-payslip. Ngamafuphi lo muntu obuka lapha mayeza kuwa akangayilindeli lento mathwala yesigubhu uthini kuleyo ndawana. So mina nje if umufika ngokuthi mhlawumbe ufuna ukuzobhidliza umuntu angikwazi ukukusiza ngiyithathe imali yakho ngoba leyo nto izophazamisa indlela yami yokusebenza. Nor ukuthi angikwazi amakhambi okubhidliza. Ngiyawazi amakhambi okubhidliza ngoba phela muya ematafuleni lapha bayasho ukuthi lento yakhe isichitho yabona uyidlulela ngithi phela ngiyadiscussa so uyazi ukuthi u-A no-B no-C kuhlanganiswa kanje yabo le nto kodwa ke ngoba wena awukho kulowo mkhakha ngeke uzufaka ikhanda lakho lapho yabo but umuntu mezofika nje khona nje umunye umfowethu nje owakwangitshela ngekhambi lokulahla isilwane elisetshenziswa kakhulukazi kuphi eMozambique bathi umagugumela. So ngawuthanda lowo muthi lo ngathi mase ngiqala ngokusebenzisa ngawubona futhi umehluko kula makhambi engiwaziyo and nakhona abantu baqala basizakala bathola umvuzo ke waloko engikwazi ukukwenza. Bakudinga abantu futhi mhlawumbe bafuna ukukhuluma nawe utholakala kuphi uzinze kuphi nendawo bakufonela ba WhatsApp benza njani mabefuna ukukhuluma? So into engiyenzayo ke mina abantu bayathatha inamba yami iyona lebhaliwe lapho phansi bayathatha inamba yami bangi-WhatsApp. Umuntu mengi-WhatsApp before azathenge uyasho kumina ukuthi mkhulu bengisacela ukubona ilink yama-testimony owake wasiza ngabo abantu ngayo bese emva lokho ngiyakuthumelela ngikuthumelele nama-social media ami nayo yonke into bese emva lokho uqala ubuke before uthenge ugculiseke bese emva lokho ke uyayikhipha imali yokuthi ke uthenge lawo makhambi and senza sure ukuthi ukuthi uhlala eGoli ngoba ngibase kakhulukazi eGoli and nginesigodlo lapha eBaramall ukuthi ufuna ukuzozilandela eBaramall uyalithola ithuba ngesinye isikhathi sokuthi ungibone but mina ngisebenza kakhulukazi Friday Saturday and Sunday ngiba nebhavu la khona abantu ngifike ngibaqhumise ngithi mina ngigedla ngihloli so uyafika kumina sihlale phansi sikhulume ungitshela inkinga yakho bese ngokwazi kwami amakhambi ngiwahlanganise according to leyo nkingo sokubhekene nayo bese siyayithatha lento kube ibhodwe lakho uzofika ungene khona uqhuma ukhulume bese emva lokho ke simese siqedile lapho siyageza bese kunikeza iwash ozoyisebenzisa mhlambe for 7 days bese emva lokho kunawe uyawubona kumehluko but esikhathini esiningi if ufuna ukuthenga amanye ama products mhlambe la angawona webhavu uyasho ukuthi okay mkhulu nayi proof of payment nayi location ngokuthi uhlala eGoli bese emva lokho senze njani ngoba sinezimoto esinazo edelivayo abafana bami ngibaforwardele inamba yakho nelocation bakufonele bona sukela ekseni from 8 o'clock till 8 ebusuku bayangena bahambe bayo deliver door to door kulaba abahlala from Cape Town, Eastern Cape, Port Elizabeth, Durban zonke lezo indawo lezo siyasebenzisa uPep ngoba iwona saw understanda kangcono sifike senze njani lapho sifike sithathe ilentuzana imali yakho kanye nemali yelentuzana ye-courier fee bese emva lokho ke siyasitshela na uPep oseduze kwakho bese emva lokho ke siyahamba ke sesihlanganise wonke amalentuzana ama-courier sihambe siyoposela wonke umuntu shothi noma aba yipi indlela ofuna into yakhe eze ngayo ngakhona siyalenza ukuyenza uyincingo zakho ibandla baba uwe noma bakhona abakusebenzela ngenza ukuthi abantu mabefona bengadideki ngendlela abantu asesebebaningi ngakhona sinama WhatsApp awu 3 to 4 esiwasebenzisa khona ebhavu A1 khona awu 3 esiwasebenzisa for amalentuzana ngoba sathi siqala ukuvula saba fortunate in the first 2-3 months saba nabantu abawu 11,000 kwi WhatsApp so yaba i-overflow kwagcina i-WhatsApp iba slow sagcina futhi sisakha enye WhatsApp ngoba AI sekuqaleni esasinayo yablockeka ngenxa yokuthi abantu sebebaningi kakhulu so ngineqembu nje ngisebenzisana nalo but ukuthi uyamfonela umuntu awuthembi ukuthi uyena uyamtshela ukuthi ngisacela ukukhuluma nomkhulu bese emva lokho ke mina ke ngisondele ngikhulume nalowo muntu ngisho ukuthi hayi sikhona la siyasebenza si chat ka call center izinto engisho bese emva lokho ke ngiyakhuluma nawe uze na ukuthi mina lo ngikhona. Sibonga mkhulu sithemba ukuthi kokulandela zosichazela mongo ngoba ngathi iningi izinto singazazi ngawo safuna sizazi kodwa kwamanje asibambela ngoba bekusezethula nje uzethule kubantu ukuthi umubani sebeyakwazi beyaqonda ngiyathemba ukuthi nabo mabeza kuba bafike bathokoze yonke into abayidinga abayithola njengoba injalo.
Kunjalo nje impela. Engakwazi futhi ke ngiwumuntu oshoyo futhi nakhona ukuthi angikwazi. And futhi ukuthi uzofuna ikhambe elimbi ngiyakutshela ukuthi angilenzi. Uhamba udlulele phambili. Kuhle phela ukuthi siphushe iqiniso kwabantu. Ingakho nalabo abangibukayo namhlanje ngifuna ukuthi benze njani mebeza kumina. Bacela ama testimony kuqala. Ungayithengi iproduct yami uma ungakaboni ukuthi abantu basiza kanjani. Sibonga kakhulu. Thokoza khehla lami. Batwana basekhaya sibonga kakhulu uhlelo lethu ke izimpande zama-Afrika sisibamba la siqephu samanje sithemba ukuthi ngokulandela soxoxa kabanzi nomlaphi wethu wendabuko sizwe okunye besingakwazi ngaye okwamanje nisale kahle. Is the Black Life TV